Zamislite da svoje svakodnevne zadatke obavljate brzo i jednostavno, bez gubljenja vremena na komplikovane procese. Sa Speedijem to postaje stvarnost, efikasan sistem za upravljanje vozilima koji vam štedi vrijeme i olakšava posao. Unesite VIN i odmah dobijete sve informacije o vozilu. Po potrebi ih možete dopuniti i izmeniti. Prepoznavanje vozila, učitavanje slika i objavljivanje na platformama dešava se automatski, jednim klikom. Bez muke kreirajte fakture, ugovore i cenovnike. Organizujte flotu i probne vožnje bez prepreka. Zahvaljujući automatskoj sinhronizaciji sa Speedijem, svi podaci se ažuriraju u trenutku. Speedy je dostupan na bilo kom internet pretraživaču. Pratite nabavne cene, troškove i profit uz potpunu kontrolu. Sve što vam treba na jednom mestu. Želite da ga isprobate? Kontaktirajte nas i uverite se koliko Speedy može da ubrza vašu svakodnevicu.